Kaj? Si videl, ko sem vrgla krug, so prišle 4. Ja, nisem videl. There's only one little thing left to do now before we can get underway, and that is to conduct a quick head count. So we know. So you just step on all the way out the sun and down like that. Alright, just wait right there for us. Come on board, just stay right there. Okay, just wait in this area until we count everybody. Aj je, aj je. Don't count Ryoto. Count people on the runway. You like me to? Okay, no, I won't. Don't let them on, mate. No, okay, come on, like that. Har vi lyft upp själva? Well, there you go, folks. Thanks very much for your cooperation throughout that count. You're now free to move around the vessel again if you wish, and we'll be on the way very shortly. Ko smo prišli sem, je bilo oblačno, je pa tako lepo sonce in vse kaj nastopilo. To, ko smo prej po morju pluli, je zdaj kar naenkrat pogledala takale stvar ven. Cel koralni greben je ven pogledal. In tudi ob obali je zdaj lepše. Z to brzino zapuščamo naš lepi zeleni osel, ki nam je nudil toliko užitkov danes. Že nizko. Morja, široka cesta. Še lep posnetek otoka za zaključek.
tak, ki je Bredi všeč, in v hotelček. No, pa smo vsi na en bod prispeli. Iz ene ladje, iz druge. Bye bye. Thank you very much. Thank you. Organizacija. Evo, pa drugi avionček. Berejo možje, da gre sol dol z aluminijskih delov, da se bo boljše premikalo. Evo, tle imajo tudi ta zrakomlad. In pa pier zadaj, in lepa trgovina, in lepa marina. Nov dan je nastopil, torek, predzadnji celi dan, ko smo tukaj še v Keyinsu. Danes gremo na izlet v Kurando. No, ta zanimiva cerkvica je 100 metrov od hotela. Taka preprosta, enostavna. Vse ulice so take mirne, razen mogoče 100-200 metrov v središču. Tako da je prav lepo živeti v teh razloženih avstralskih naseljih. Ima vsak svoje zelenje. Smo na začetni točki naše poti, Freshwater, tle postajajo žičnice in železnice. To je taka mala postajca v starem stilu, pomarančevec je v največjem rodu, tak fin dež pada. Evo, turisti tam spodaj, mi smo tle tam spodaj. Cela postaja je tak spominska, ampak s takimi vozički ne bomo šli, včasih so šli z njimi. En spredaj, en zadaj in sta gonila, gor dol in šlo naprej. No, tle smo pa ko na časih starih peronov in v teh vagončkih so restauracije. Stari štacion je to. No, to je na vseh točkah izleta, so trgovince, spominki, ljudje kupujejo, se že pripeljejo pol ure prej, da boš kaj kupil in kaj pojedel in se kaj zanimal za kakšno stvar. Vsi so zelo strašno prijazni, pa če kaj kupiš ali ne. Taka okence, ko so včasih prodajali lepo listke. Stara železniška telefonska centrala. Ima nove vrvice, kot nova je. Čakajoč na prihod vlaka. Ali imajo že otroke na ketni? Kam gre ta rasa? Stupid. Get that picture. Where's Annie? No, zdaj pa nastopijo dogodivščine na tem vlaku. Yes, it is. It's lovely up here. Even though you got a bit of rain.
To si slikal? Koga? Že. Zavest se na vlaku. Zavest se na vlaku? Tukaj je prostor. Quattro toki. To je pa prodajalka oziroma zamenja listke v te prave. Tudi tunele imamo na poti. Razgled na mesto, pa spet tunel, lepa dolina in Kern se odrazil. Močen ovinek je zdaj tele. Most, leseni most. Tudi bolj luksuzne vagone imajo. Medenina se svetilke in nadsvetloba. Gremo čez velik most. In deževni gozd je spodaj. In na velikem ovinku se začenja slišati slap. Evo, to je ta lep slap. In gremo mimo. Zdaj se pa oddaljujemo. Kje smo se malo prej peljali. Že visoko v hribi. Kar hitro se uspenja ta vlak. In tam v daljavi ta reka in pogled proti našemu izhodišču. Direktno globoko pod nami je to. Pa še v najdaljši tunel gremo zdaj. Spet en strašen most, ki prečka slapove in kaskade. Vode je bolj malo danes. V dolino. Prihajamo v divje kraje. Pa smo prišli na postajo. Baronovi slapovi na reki Baron. Thank you. To so Baronovi slapovi.
tako da ne tečejo tlele desno. Stvar je zelo divja. Dolga, kilometer. Za primerjavo še naš vlakec tlele levo, ki je precej bližje. Huda stvar. Malo po odsekih. Pa to jezerce, skrivnostno med skalami. Pa ta votlina tlele noter, ki je zdobla voda, kadar je večja. Gužva je pa velika, komaj posname človek vse to zadevo. Lezamo en čez drugega. Jeklena kača čaka, da nas spet odpelje. Ko otroke vsega zanima. Kuranda štacion smo prišli. Tu so bili veliki rudniki včasih. Iz Kajerna so hodili sem gor delati. Železnica je bila dana v pogon 15. junija 1891. To je pa na žičenco. Mastovno. Lepa postajca. Zdaj smo sredi Kurande. Taka mala vasica. Zopet turistična. Široke ceste, nizke kučice. Utrinki iz mesta. Najbolj kvalitetne označevalne table do zdaj. Prav na skulpturi bronasti. Tudi koši za smeti so v tem stilu. Pa količki po cesti. Evo jo! To, ko smo kupili. Je rekel mi, da to pa tjela borinjesko. Spet so zapletli našo trgovino. Jaz pa tle gledam te inštrumentke in poslušam muziko. To je glasba kombinirana z didžerižujem. Kdo nas bo zliko? Jaz sem si pa kupil ene fine supergice z zračnim vzmetenjem. Zdaj se mi kar samo hodi. Sredi naselja Barka, za streljanje, potem galerija. To drevo je Bredi všeč, polno zajedalcev. Polno zajedalcev, zajedalcev epifitov, bomo rekli, bolj na fino. Tipično za deževni gost. Rudnik Opalo, vidiš? Mining in progress. Prav miniranje. So tolkli skrampi. Aha. We are just a sightseeing of the town and we come here and see a little of... Si komaj vidim. Are se hranijo na drevesu. No, pokaži, kako se hraniš. Da ne padeš dol. Je dobro. Ja, pravi portretek. Papi, kako se hrani s temi sadeži.
Dobro je. Verjetno. Vodovod Za reklamo. v delovanju. Ja, tle bi lahko bilo za reklamo, kaj je toliko vode okoli. Pejdi malo nazaj, zdaj zoomom malo proti meni. Opa, dosti. Mislim. Smo v restavraciji aboriginski, kjer smo kenguruja jedli in okoli nas polno aboriginov. Ja, zdaj si odrezal enega, ta lepega si odrezal. Kjer je te lepi? Ja. Krasivi. Napredek. Pejdi levo sem. Dosti. Zdaj pa kar pejdi zoomom proti njim. Ja, bi mogel malo vzdigniti kamer. Ne, pejdi proti njim. Pejdi proti njim, pejdi. Da, to je stari je dobro. Daj, še malo. Še je šlako proti njim. V redu. Zdaj lahko nekaj snemo, zato ker si jih posnel sem. In potem damo tu gap. Kaj? V tropskem gozdu, ne, uživa Breda v banana ramiji. To je dobro. Je? Tudi lokal je med bolj finimi, ne? Tam so aborigini neki in porisali gor po steni lokala. Aboriginal painting. No, mi smo tudi pred tle v restavraciji jedli tukaj med temi aborigini. Prav prijeten je bil kenguru. Okus po jetrcah. Kaj bi mogel Gregor videti? Gregor bi moral videti to starinsko kolo. Kolo? V aboriginski vasi. Kje pa je? Tam je. Glej ga, kako je zanimiv. To bo zadovoljen. Peva. So bili akrobati včasih, da so to vozili. Zdaj pa na žičenco in novim doživetjem naproti. Kaj praviš, da je lepa ta roža? Pa tudi stale zgore od zadaj, kot cveti belo. To drevo. Jo. Lepo urejena postaja v deževnem gozdu. V školskoj klupi. Po gondoli se vozimo čez to jezero. Prevno kaj bo da nadejem se na sliko tam. Pelan. Prevnik. Odprede ono breda, da slikam jaz to malo. To je majhen slab, ker vso vodo za elektrarno vzamejo, veš? Ole, ta gondola, zdaj se bomo pa srečali. Koliko dela imamo si za slikati, a? Zdaj, tle so lepe sence notri v jezeru. Ne, ni nič nazad. Deževni gozd je z višine, pogled. Na začetku vidiš, kdo se pribori do svetlobe. Mi smo pa prejšnje dneve skoraj stalno hodili spodaj, po spodnem nastropju. Friction, you hold it out like that and it'll fall fast. Put it in behind yourself and you stop. No. Ta most se bo spustil, kaj da? Butterflies laid out like some of the... No, we didn't. No, Baronovi slapovi. We've seen a lot of them. Na Barone reki, ne? On the road that had obviously hit something. Go around the post there. Can't get along until we could put it in the bush. What you do is To je pa ta naslednje razgledišče. Kako kažu oni, look out. Ja. Zdaj sta Milan in Sandro lulala. In se je nateklo. Toliko bo voda višja. Smo pa visoko nad reko, ne? Kar strah te prime.
Tle imamo lep pregled, ne? Zgornje jezero. Ste videli Smo zeleno se mravljo? peljali že žičnico Ste videli že zeleno mravljo? Baronovi slapovi. Milan. Glej. Evo, pa Milan vse pove. Milan. No, mi smo pa tem Dejanovem lookoutu. Gremo še na njega in bomo lepo pogledali in kako reka teče lepo naprej. No, tle je pa še eno razgledišče. To je pa najlepše. To je kot Niagara, kaj? Poleti. Kadar to lije čez vse. To mora biti krasno. Ni to Niagara. Je še hujše. Niagara je lep. Še zadnji pogled, pa gremo ča. Pa sušna doba je do septembra tukaj v Avstraliji. Zdaj pa naprej. Na ovinku je bil ogled, zdaj pa naprej. O, še enkrat. Ma ne bom jih slikal, ma ne crknejo. Ker so že tokrat, ne? Naj krapajo. Naj krapajo. Ona se dali te odzadi sami, ali ne? Ja, za nami je tam zadaj. Se usedo na sredini. Ja, ti. Sandro bi rad videl, če teda deluje. Ja, ima res lep ta deževni gost. Se kar zaljubiš v njega, res. Ja, da zaljubiš, ti rekel moja. Bi se kar zaljubil van. Not true anything out of the windows. Ja, maybe Milana samo je maksimum capacity je 6%. Zdaj pomolimo Boga, da se stvar ustavi. Boga moja. Kakšno Opala, jedva! Izađva! I'll leave it up to you to interpret that last one. We have another nasty one at Barron Falls Station, which you guys have come from. You may have even seen it next. It looks like sort of, let's say, like little feathery leaves along the side. Look very nice and delicate. They got lots of sharp hooks in all directions. They never let go. This one's sort of in one direction. Gremo naprej. That one's called mud. Evo, pa sem najdel oba pri delu. Tudi se bo še vrat zaskočil. Je pa dober tale drevček. Debu. Visok. Ne boš videl brede. To je kauri drevo. Kavori. Do 50 metrov visoko zraste. Kauri. Ja. In preglasi vse v deževnem gozdu. Je samo slikam Sandrota in pride lepa slika, vidiš. No, brez skrbi. No, Hein mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Sandro pravi, da je to tik. 100%, ne da pravim. Pa ne, kako ste rečel, da te zgodi? Zdaj gremo pa nazaj v naše kraje na morje. Lep razgled. Kaj se vidi tudi letališče, ne? Našel si mi ti eno tam. Kaj je vse nastavljeno? Jaz ne znam nič nastavljeno. Ne, čakaj. Mora to samo to. Evo, zdaj. Ne, samo pogronte ono, kar bi mislila, da ti gre prav noter in oštembni. Kude smo na aviončku, ne? Ja, na replavnici. Einen lepen replanen. Replani. Ne, da čeka sam da to nešto pali. Čekaj malo. Ja rekel, zdaj sem se zavezal za fotoaparat. Replonika. Replan Tours. Aja, ulej, tle tudi cesta Milanče. Ja. Bom slikala, veš? Daj me. No, daj reči se. Hočem biti na sliki. Daj reči eno. Nekaj noter bomo treščili, spodno postajo že vidimo. Pri jezercu. Tja pokaj. A naš me... Ne bi prišel. A veš, zakaj so to naredili, da mi dva zdaj nekši žuz dobimo? Praščoda.
Glej, kako me je dobila, veš, kako ti je pisal v glavo. Strašno pisa. Strašno, ti si me htela rešiti, je res? Žival, sem videl vam pa tako spi. Na drevesu. Ma tega imamo mi zraven. Veli do letališča. Bogi moj kenguru. Ja, jaz sem žalosten. Ma kaj se vozi? Ajo, Milanče. Ti si pravi kengurujča. Kangurs. Ta nam je všeč. Ja, mi dobro sodelujemo z Dunajom. Še več, ta in še, vidite, ta ima pravega, lega. Veš tako, kako ga drži. Mene pa tale všeč. On je ameriški tip. Tebi tudi? Ja. Meni. No, zdaj smo prišli, oziroma prihajamo v Tjapokaj kamp. Zdaj že trenirajo metanje. To vidiš? Ja, lega tle. Lega odpode. Three grass of home napešeš. Ma na drugi strani combole. Ja se vem, da Evo, to. lej. Tako je moraš tjapati, eno hititi. To je sramota, biološka. Number 1, vidiš piše. Tjapokaj. Tjapokaj. Ja pa kaj, ne, tja gremo. Cela njihova stavba je oblikovana kot njihova sveta gora Uluru. Tudi take barve. Zdaj se šele vidi, ko gremo mimo. Zdaj bo lepo. Kjero, to po tleh? Je lepo. Ful je lepo. Zdaj gremo v to njihovo stvar, ki smo jo prej iz vrha žičnice gledali. Šov se začenja. We're going to look for monkey game. Flying fox. We're in the forest looking for food. Black pig. White cat. No water. We go all about the country to the river and the forest. We are proud to be tonight we'll grab camp. Tonight we'll light a fire. Tonight we'll chronicle a robbery. Dance theater. I'm going to explain to you how we are culturally dressed. When we dance, we wear a lapla. In Jabbergaw language, we call it jadja, gumby. Also, when we dance, we wear our belts. We make them out of grassweed, fine animal skin, but mainly human hair. Lastly is our totems. Totems can represent the animal, the weather, our nature itself. Where to get our paint from? When we dance. Crushed rock, lacquer, clay, charcoal, any colour we prefer. Also,
in Jabbergaw language, we say, Watermark. This dance is of the cassowary. The cassowary is a large flightless bird. He lives here in the rainforest of far north Queensland. The cassowary is the symbol of the Jabbergae people. In our language we call this bird Bundara. This dance is of the brolga. The brolga is a bird similar to the crane. The brolga, he flies high in the sky in search for water and a place to rest. Very carefully he walks through the water, trying hard not to scare away the small fish and frogs which he must catch, so he has the strength to fly once again. This final dance is of the kangaroo. The kangaroo is a very wary animal, always listening for any sounds of danger. There are many types of kangaroos in Australia, from the big red to the small tree-climbing kangaroo. The kangaroo is the symbol of Australia. Australia, our home. I think that's where the white man got the idea for the red-head matchstick. Hey! Come on, come on, come on! Box and matches. For the fire sticks, you can either use the blackwood, commonly known as the grass tree. This one here, soft wood, biscuits. So it looks like a fire. Young way. One stick with carols into it. That's where the other one he fits in. And it goes stuck inside. That's there for hot ash to drop out until it's dry. Eventually making a fire.
Foreign Democrat language, we say biri. Biri! Can all of you say biri? Biri! 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 Very good. Don't forget that word very. Hey, you'll be fun. Okay, the house be on fire. What we get from you is helping hands by clapping. Very good. Did you enjoy the show? That's good. Well, if you did, go back where you bought your tickets from and tell them how much you enjoyed the show. Because we show our culture this way, to show you people that we're proud of our culture, even our people living today, 2001. Well, anyway, we wrote a song. This song is called Proud to Be an Aborigine. If you like this song, we sell it up at a snack bar. Also across the bridge in a gift shop on tape and compact disc. CD. You got one in your car. Song goes something like this. 50,000 years we lived in peace. A land of man was free to wander. 50,000 years in the spirit of free time. That'll make you wonder. Changes to come that'll make you wonder. Years ago the white fellow found the slang he told that no one knows. Speed's gonna fight nothing dynamite. The white man came and pulled it down under. White man came and pulled it down under. Hello, the land of something we can't understand.
Black and white have got to unite, or there be nothing left in the land down under. Nothing left in the land down under. Together we can live in harmony. We are brothers in the land down under. We are brothers in the land down under. Alright everybody, put your hands together. Help us out. Thank you. If anybody out there would like to get their photo taken with the dancers on stage here, please do so. We do have steps on the side of the stage. Don't be frightened of us because we're all vegetarians. In the meantime, I'm going to get the dancers to introduce themselves, starting on my right hand side. Ladies and gentlemen, the Javagai dancers. Turisti se slikajo še z njimi na koncu. Breda se je tudi postavila v vrsto za slikati med aboriđine. Pedi med njih. No, so lušni, zdaj ne veš, kdo je bolj zanimiv, Japončki ali aboriđini. Oh, Kelly, you're getting in on this, aren't you? I know, but are you gonna get in on In this? spet nova smena, neutrudni so ti fantje. Zdaj pa na drugo prizorišče. We'll have to cut another one. If we're going to come around and cut and select another one, run down to your local hardware store. Someone cut yourself a piece of PVC pipe. Cheapest didgeridoo in the world. If you can't get your hands on the PVC pipe, just dig into your cupboard, pull out your vacuum cleaner hose. Give you a tip on the vacuum cleaner hose, do not breathe air through your mouth. Does anybody know what we call this Aboriginal wind instrument? A didgeridoo. Listen to the sound that it can make.
Jabberjaw language for didgeridoo, we call it iggy iggy. The easiest way to get a recycling when we play the didgeridoo is to have a cup of water, 2 straws. We suck up the blow down the straws into the cup of water. We breathe air through our nose at the same time. So we're blowing and breathing. Slightly.